eye asunsum bi se omone de endi eno a unim no na yebesua mo ade nta aye de sua aha aye amane ne amamre kwan so aha aye nyamesom a ahinta yen ene yesom no waase eti bo nu amane na onu abi so bo bi amane ye se esukito yipebre ibedi edwuma de hu chia me aha ko Facebook ma fama kunya ye pese de hinta abrabo ni mu no ye de bro na chane so dwuma de bi e fa YouTube o ye Asubonteng TV sounds so kuma TV e Facebook nene ma me ton wa wachowa abedu fiase ene e be ka abansem da me ka cho se nipa ye nkan nipa o ye wu nipa dua ene wo kradua ene wo asaso su dua me ka asaso su dua e dua esakra dua no ne eye nipa dua no ere emani sipi esita ena American na me se odoma nkwa no wo ba de nan a esom ye ebi ni nsuo awia asase ena emframai ene na hye ye den e wo ya asetrem ya enti nipa adasani se obedi ya adesa ade nan we ope na chiri kwan na wo de ka okra na nipa dua no se de betimi no wanante from enti ewiase ene okwadwumadie no sa pepe ene ikono amemfa eye ene akonya we enchia eye uma o eye mamponte kwan so eye underground rapper uma nyamishwa sa so na anti Faustina o America buchimem one ma Joyce munya mo abuchimem mo bichomo so kwan so chama o South Africa anana kufinu no South Africa also Johannesburg o fadumadi we ni agrokra YouTube o so nyamishwa ene wo na se mudom matamfo bicham bebrebe ene muna mama Kofi Asubonteng ene misma sebi enti atamfo nyamishwa mu pia padafo no bisurumu papa misurumu ame brem ho asema mo onua adeti na meka sasem we adeti na meka sasem we nyina ne se otamfo ne bi bia no mo ni da ho efise usuru nse odobeko nsohwem obeka ho ni guase bi because penenen nsam bia de etienti oye ni free eni da ho na odofo de da enam gidie ba ko penti no wahinta sem wakra mu ade bi asabi eye kokomu asem no de mana no de ato aye ni tiso se apampan si won no odibwa kyerem frama ntide bia no oye se eye atentehuru no ye hokọ bonkum ne de wabanifa aha ntubedu ba bia na ho bon ese eye abobe nkurampukura no ofiri krotia na ne ubo asuo eye asem sebe se de meka no ya se na ko dwumedie no mama to waye krado mama akwaba ya rew asebo beto wonte wana ye ka enipa de sania o tamfo no dofo won pa na ke wo so uhyira no o tamfo na ese uhyira no adentia Bible say bompire dodo ma watamfo sa ana wadofo nti me de me bompire ma matamfo pa so munya nkwatenten awodin wom adu ta bompire ma watamfo pi sa ana onemne nam besoria tumiwura ono boss ro ni asase udi wonti da bia woni monyam enhreme se da umame nkwatenten na emom no maminya kwatenten na mihu matamfo no omumpie me ema nkunum die ensi ho mame ebise woni kum wona asabi yesai wo mo no matamfo mishira mo oni mi se watamfo kan ho asema ma we star na minim onto so mo sha asese o mo ka me ho asem ebim se me demon ebim se me abosomsem ebim se me kristosom ebim se me buddhism ebim se oye baifo ewo dwumadie ya wudie ya ntiana eti ena epasa na me ba na ase maye kokuti ase meni anche akofima men kan se mi che woni mi se wo je nkwa wo je nkwa e che se mi tie fidie isu yi enipa bebre na ba me ho omunya ya asa obidi Kofi Asubonteng na eba Kofi Asubonteng ena nkwaje nso ba fie wati ase odi aba kakra wo be hu ombe tuetue wa so se fa ombe TV so no me meka tonwa aboato ho asem emfanjere se mi be wura mi a ama ye leti abante bi se okoje eye Methodist for ana Methodist for di nenim amam koji loan orokoto ka na Methodist for ya so fu ye timishen nkom kan intasemi nyina
ene ka na ntimi anya adwuma bia maka na ayede efre ni nsem and still Methodist for ne jom sika enti opobia se bi onim fomo a obetimi ayede aboa no wo tue se sika na ayede efro on panim guase e pa ne sen na asori kese bi sei etime di nanim akopɛ emmo kese ama ne se abrante de mobra na afere abrabon mo ntimi anko yie eye sebi ne kra enempe dade adwuma ana se wehu ne kra mu adwuma yo enu ti na amana abasa ofi we de eye asem bisa wo bisa me ye mede na ebi ana on se eya sorry din ne da susu ase bosia no so ebi ana omo bosia no ana omo ye adwuma no omo de omo ho akogya nim se band fo bebe de omo kogya se obaje omo sika kura wontumi ntua no mafa ai enya se no mafa wontumi ntua no omo da woka wati ase she wo bob enipa bosia se enipa betu omo bra ko mo omo kura obo masetrem se bi obaje omo sem sika na wo share interest da so wo share interest da so on share interest ya na de da so eya tie enti wo gi sika e se obo ho ban ansa na obekwa akwaje no kura no ni wo dwali no ni ade me de obeka chem se okwaje bank bosen a na ka che o se masa ana raba be ho bo ho ban wati ase ho hum fam ene honam fam wati ase wo bi akura na sika no omo de aye adwuma dada wo honhom na wo de wonsa akoso nti adane ya tentehuro ene kutao empedifo se sika wa taba na sika ye moja enso mi ko Facebook nti sika mi kutai moja bi enu eguso ene mi hu se kuta taban eye krata sahinta sambei e pa sunsum sem a edi enti na empedifo kato wo se sika eye moja na sika e won taban nti unya bia ye sibi ni nyina so ne sema ni nyina so ne se onyame ma ye sika yesi empe sedie no on say yesi empe enso enu tumi wom enti kamen ko po anu ko sa sedie ni bi je na se no na nka ye sika se di krata enti ebe ho akọ na me pese me man se woni mse nyame na bo wiase nso wiase na ye obi dia me pese me ba o sire sika na si ye die no obi die wadi ansha ensada ye wura papa despite me den di ka se madara wanya di bone so despite say ye and nine was simi kai se obetuma kan ni nyina ebi o kon ru afi ne tete dan we me nyini so ba bedem ba enam eye kobna e Japan ena me yere ya o man ska na o twese bosome nasa na hye odiga ene obi bie boutique kese afi ba kope egu enso ID mark e ba Ghana mamu ya se enye ne PK eye 20 pesos ya sha sese ne PK ene PK ko 2 cedis enso edwuma no guda enso na katua nipa PK enfa so amanfo nya fi PK tomu no enye ne enso ye chichiri na na first day I blog e kotoyi ye chichiri enye ne nipa bi de sidan enso esika ya na ye kan wasem eye de no nko sika etintim a ene ntimi nhye the fridge inside that and obi koto brand new fridge within a short time 6 months a collapse lord ko je enso ahye eye se adwuma no na won ko busa chiri kwan ana bisa kwan ko busa ye no we hu so hweye ana tumi bi ana jiji ye sika bi ene na mpese bi busa ene ye wo twetwede do ye ne adwuma e prinsem ye nante tumi awodo so enso ye hu hwe kofa eye da sento bra kofa kukobra fa abayo kote kwantana so kofa eye iprekese bra na se ba ku bi o so kofa eye ma wonwimra aden ya o se ase wonwi no onfa mna fanya ade obi mpe kutomra na onu suma ne se onfa ne to we de ya ku wi ti ma me busa enipa nye den no ofa no ntuma pefra wasetene na dwuma sem na ni munyam nipa beye den no onye na yarasa
ejinade enso kofi wa ma mera ho enumere wa ma mera ho pa kire se ewi ase de yakon ehu ye wo honhom wiase ye wo sunsum ne honhom wiase wo wiase yes ewi ase obi ehun bida ewura na no bo de nya we kundechi o se ono kutu no pejenti a na chi awia ane wo ohun awia chi da eja kunde papa echiawo etimi busa nipa bede no fato papa efre wa tetere mi ase o se obo awia so de nipa betena se ye ne de ye nsere ye ntoto enwoma din ne ne di enwoma ba e wa tetere mi a enso enne me no ka se enne roma hewe ye obi e de ade asa obi e store e no wo be prapra wa ada o nipa da se ni sami ya o enne obi te air condition mo so mpe sa flat no ope eye abronsan mienu obi te single room o so pe flat enso ne to enne obi so ni bi kura e pa ne sentina ye nyina edipa ye se gu ahodo wa ho kyerem eni yedie mu maame wuni e binim se sunsum de utibi so no de wote krare so o kasa obi ni na chibiem na mo so mo ti sunsum so no e di na sunsum se mu ane enipa eye wada akose popo na se bi ne na ma yekuro otie mu ane pa no no otiem jeme ne nyina na osu frɛ mu a mo so mu ya difo mu ya konfo mu am kutatumi ana mu am kutatumi mo nje efri ya ha mu etipa me de oba ya enipa nya den wasase so a obesere mate wo bisame asem eye se nipa woni da ho ye ni free dia wuye bia ye ni yie na esikafo no omo nte ho kwa o sa oba ye friend say obi wo ho oba ye nchen a sebe ko yisra ha kakrakura no onya bi na nso ka kire obi a wo sika kakra se onko twa akoko ana onko yisra odi amlika no obi wo ho no ana eye no ho bisamsa den odi achiwade aka no me ka se obi wo ho kra na nse mu radio so mete se obi ne ba ada on se efi esuso eye saade no so ati ase obi wo ho ani tirima ya diama onim sa ahohom ne na obi wo kra oton ade kra na obi abesere no me pensua no momfie no ebi ana wo kra na wodi wachi ana obofo a wodi wachi a ofre yedi ama ono abes e na obi so wo ho a obi tinchen a wo kotia no honhom bi tinchen a okotia no wati ase nti saa no ese wo ma wani da ho enu nti na de bia mbetena afidie so a me kase eni kwa se wote ho a wotena ho saa ye wo honhom wiase sesia ye ti wai ewiase na ye wo no ye ni ahohom ne wa ewiase etu ye ni ahohom fo ne wa yes nti wo ho a ese wo ye ni free na wo sore na ntena sesa akwa so ati ase eche sa ahohom bone no ya makwan ama ahohom bone first wo suro o fa dan bi achi a wo be hu na obi pun incense wo be hu na obi hihye wo be hu na obi yese ahohom ni suro I see what you say e wo ho e wo da bi a wo nana obe hye duro ama wo ama wo dwale o krada yesei enani na yera o ka ma se mo enka de ti on bro pokwa yi na oba na yintuma no on fo wede mu ye ko fi wata mamenka misro woni se eni kwa se wo kwa yi ase na wo ba wo de ontuma no wrade ese wo yi se ahomam what you say na me ka no be ba po ye den obedi camera ata ewo ahomam owia no wura adwaye wo wura adwaye a obonsuo wajesamra wo de ahohoro ne nsa ansa na obo wura dem a obo wura dem e chacha no enwura dem obi o se gu abonten ni nyina ka de enwusunzumsem obi wo kra on fa semena o ye te dwera ebi nsuo no sebe ya ebi na obi sunsun wo ha
na ewuo sasa ne di n'echi wati ase nti wuti dwara no di kunsuo na ode ohoro ne sa wakwa amusieye aba so obi ahoro ne nsa wati ase no wa ohoro honhom bia no wakoso bibim awasie ana nipa na omo ne nam wona ensamanfo ni bi nenamu ahonhom ni bi nenamu to ba no wabedwira ho kanya won sanko akora oba ya wi ntuma ne sen eduwa no atete ahan no adwale enti eya na mpempi ye no yakwa amusie ya yete dwira ana se nyenya ne ye de ahye ho obi anu ho odubia okwa yi ase ame umuye menkwa yi ase wo mrekwa bibi nhye menufo hoda ana mabosom eda ese wo ho a oye ani free so ati ase oye ani free ono se emu kura nke ni kwanse ye de ko hia de ene kure ene o se wona da o ewede ni ewo hia dan nachi na masre bone facha ye den aman ache se wo bible se ni kwanse emu efunu ewura hia de ama anko ye ni di o ebi mo adwuma no no anko ni di o ene se sika die nim kan ene ewiase ne efre ni sika man yeni eye odoman mu biemu enka ne ntete ne ye odo ba ne se bi wankasa wo yire wona ne beda kro ha ko be chaacho ene oba wona ne te obo na koma mienu miensa enan na wo free abonte ba wonto akomoma de amana aya asema no betena so be ka cho se miru tena bosomi nsia afenie de na wato ache meda ma mo ta se ni ehwa de obi ye eye anifre oya adoye saa okoya adaye amana ka afe no ena setene na ye basa ne ni kwaso koye adoye no na denti na ofri na kumam no oyi obi papa na afe de papa na akoje esi bone ama no ewo na dwumam ni se na dwuma nyina abafom enam se woso bi mu ana okọ enyinchi ko hu se abusuan de ete eye enguase enti okoso na busu afie no wasife na siwa ama na hye na nimunyam ene odi se kaka busuan afie no sika sema ye basa adwuma akoyi na ibuma krokro se bi o masa ba ye yarefo wote single room do prapram maame eye busuan ne echiwade na ono no de ka no ho ana se eba ne sen ene odefo oso kosi ebusuan dan ene obafo awo kwaye no waboa ho obi da na techem wasoma o se beboa no atachem na bi a wokọ honhom a odavo no mattress so pa no hoto no no ye frode eye single bed aba na wo wani so de wo hu ne se oda atachem efie ni si ho enso honhom no ebi a na efie na e mansion na si ho eya wuta hu abrofo nkate a eya afie ni ye abrofo nkate bi wo ho a ya cheche dan no step by step I see it mean na design to say the akonya bi sisi so ota etwa abrofo nkate etubu a wa twitwa ahemfie so ho ti wo ho a se wo ye ni free go si ebusuya na wa bo ho ban nti wo ho a se wo sorry o ye ntena sesa so ho na ya na mpempi na ya na minia no makonfo asofo adifo no ya na ya masika adi yanim kan enti sa wo masika di wanim kan wo be hu se wanim gya no adum I see enti se wonim se meko ya de kanya ado ho na wei odi a ne ho besane a enam se wagye ne nsam ade a emu odu no nyame wode kyeo wode eye enipa kro no wa meda wase a one ne wonyame anase ade na wo kotode aye adwuma no wode gye ne nsam aboade anase ma ono ankotomla no wi a wo so ono amfiri na kuma mnyi bibi ntoso ma wo ode ma wa na ye wode a no obi o oba charge enti saa nipa ne de koka no a enya adwuma nyina ye hawa abeto wiase a ese ye ne fire unim se ye hohum adwuma no ota agiska bebra wo be nse na wo gya adum adentia enya se mbagiska
na bede so manya sika de kototo eye mo nyoma onyame nim de oye odoma nkoma nim de oye none of the day ni ho a me fa ansangu for my study 20 cities mi nya bi nto me nzem da eye dan ya me nya 20 cities a me wan se Kofi Asubonteng wa pio maame me se ekom di mi o na de me call restaurant hwe aduane e da no na me niska obe pio wo de nana no ntumi ye onya so so kan che me man kan che me den sabu fon ese Kofi Asubonteng wo edu Kofi Asubonteng usere nana no man ka se me ba ko una wo ba me ho sa me so ya ma che a ese me de me nsa do me ni bia o keme na nto o keme sie am no program sa da no ni pa ba no so ma anye taze eti me no me den sabu fon me se na na me se mo yi me bo afo ma abusia so wo hu eti na sika se butu na ma kanche no so hu obia sika se butu what ya say obia sika se butu de ko abefa so use sika free sa obipakro butu no wa hwe osumu ampo na despite a ubo ni din kra me pese o ma me dan na me kotenam despite ai no fa no ene ka chere se ton abo atwa me nka me hia dan twatwapo e bi na nka matenam kire se me free ko futa ba me tie busia fie ndem na me yew on se me bebe bi a me ye adwuma ni free abusia mondo mami so ka eye kumasi ase no se adofo no o se number 0546 634144 0546 634144 o se me kan che mo se o pese ka kromia de obema ne dan a obeyi adwuma mu wo no obo ufi oban ama ba kono no 2 obehwe se abura bo bisi yi ama se ya asase ko amon fe mfa mai ya asase aso hia da twetwepo bi aso hia so ba be hyew o so pe bebia we di ye pa asase me pe bebia wulo bebia we ye din edi ntina mumu se bi mu wo etumi no mo pe bebia we di na awo mu ni hye bebia we di me nda ma ni amenya nwura ate ewura ntia no so ka ho ahaban no no so ka ho na me madwuma na ameye no me hia se oba na me ma waduro kra nka mpese wo de be ko ofie on pese obi de ahaban no konfiu wa be ye abenu ho ye enye sa adwale bi wo ho a ye mfa duro no nko kukuye ni si ho wo be ba adwale no wakọ adwuma eno ma be enyo bi wo ho kra ni kwanse wo de efie bi wo ho a wo han wo tim wo de aduro a na what ya say wunnim sumaya ye didua efie ho on pemia wa block adise emfiri ho on ne dia wa block wo ze obi ho kwotena obi fie ho nye yi da chis watu ka me pa ba ho na oso ma no enu ame na bente bi hire a wa sei oso wo yobofo ana wo kwa hayo de bi no be duru enwura mu no ahaban bitimi kasa no dua bitimi kire se wada onko obedu bebi wo no wo fite ya pro so obi dodo adodo sei amba ri chobe ko no ente saa bi usu minim se unim fom unim ahaban be na udu ni che no waka se Kofi ni wada mre be na ukọ a obeka se ade chen brasei ahaban na na wakata ho ko tumi ya saade no osoro mre be ono anopa no wasori what ya say enwure be ko be 4:30 to 5 6 no wada 6 wada yes ya hano what ya say te se obi wo ho a omo se obi wo ho a jonso ye ana na saa yare syphilis nene gonorrhea no kotikuru no na me ka be ba ho abante sa ka biem o ka se bra o beje di se bi oba bi wo ase bi o se nyame anche ne ba ana ya to ne afrum ente sa me ka sei o pie abonten a so de no wo bi so gwa aba da ho nso obe me se aba so me fie mfiche de bia metia omo maduadua nunum ni ade nkakra o obi o ha me se data da ho nso obetwe be ma se bi o mu fa ncheme obe be ni to mu adun so wa han so wonim sa han bi wo ho a ya de ya wo aduro onu asusu tumi twa wo apokai on se ahan bi wo ho a ya de sa yale no onu asusu tumi ma sa ya de no
I what you say enti eni kwan say ye dwon so ahan so sha ahan bi wo ho a your friend say eduru anadwo a no wa ye hwe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 hh flowers. 6 flowers. Very good. Yeah, TV. Oh, say yeah was 6 oh. Oh, done na ye 9 ni sense ni wo. Yo 9. Enti ahonhom flowers. Ahonhom flowers is yes. Matete. Oh, say sa flowers maybe wo free a twe bofu pable o. Sa 6 flowers. I see. Ye ka aba bi. Edo na dwa, bo say na no aye 50 na it so say ye kan say abawe music of you eye buakru tutu emeka ko hwe ya kanga eno a 50 na e shren say fita say de wo so kane a sa so de ba ko bi say didi quarter sem ai asa ka carry adwedon ye di nkunim ye fe say ye di nkunim sa aban no edi enti na omo de edo na adwo a ana omo ni so ewia omani nso no mada ba eduro ni nwura na omo hyiren edi entia nhira ahan sa ahan no laventa wotete baako 21 ya wo laventa bi wo ho a wodigum a wodi spray ho a wo pa adwuma ubenya de bia nhira ba woduru nipa ma obi apa wasem ene ma meti sa dia o sa so me ka say enipa wo twetwede ene waye nwuma bi bebrebe ebi mo dwonso gu aba so ko adwuma kora sa ha di spray ho a ebi ja adwuma obo so waye papa ene abere bone etimi busa say sa nwuma ye kan aban ye bubo sui ebetima adwuma fro mu ha wo bebre le comment so na oba oncha obetima boa oba na o ka problem a eno ane se ma kire ene adwuma me ye nyina me nya 1000 kora adwuma be sa ne ba o ha ben a ai obi wo ana na adwuma ase obi na adwuma ase yes ene fra so ba me ho eni fra obi ni ha no obi ana ni ha no me ti ahan me de so second maneta be 1 hour say 2 hours afi wo say ebo na ada na ni so si na ni so na say ebi afi na makonya esi wo no wo ho say fufuo wow obi a se bo pa adwuma no ahaba be pa na o de kan ho otimi ko okonya adwuma ikofi mame etiefo me de me kana me se ya mo nchemade me hu so obi afra me kura chem 10 cities da o ebi anso a omo fo se boa omo on se de makase enipa de se ni on ade ye pa se wa ba wonche hwe ade be pa se unua ba ofie se mana duane ni na unhu se opamo no ebi ni o me ko am bese msa akokofo duo me furu kuma se akokofo duo ya se meto so go ibrahim ala me hokeka kamera se meto so sa na kwaka na o ko na ko na hwe wom ba me eni pe bre oba amanfo hausa ni o eni ebom di boni se me beifo enke ka amanfo no se mintia enke ka amanfo na kasa bi oha na omuda toto omo so no enke da so da omo so edi ma me ton wa boache wa boy wate aban yesi yeti no from na so ne board ofisi si a o se me bae no sabe baby ametin fantinu ta ho na ho ne ye wo me enti sabe won hu se me ne be ma no me kokofo dua no onu ne ma me asase be momo fana wane ka ye 4 proton baby ampanifo hu se baby ayetin so fantinu ta obi wo wa na obe ye ne nyankomade eho ye ekrum nti me bae no sika ya credit am kwam de age asase mama ne 200 million nti e se adwuma no ye adwuma no e che se na me pese wa wo se me nka promu anu de e se me ka ha na sebe me ye adwuma no nti no ezi a mwan de hia ba obi be che asase kwa ye beji ya gotena nwuram ena me fa me course no wa o how amanie yarwa bi ewo wo no ma me to wa ye krado o se ubo ne nchen a simple kapre fato
the crime that can no I say a wodia. 83 0205 500215 0205 500215 never do me so na ye twetwe nkomo o ha no sen o ma ne ne sen e de no kwanada de ne kire wadwe e wo ya system ya sei e wi ase e na kwadwu medi e na e de ye bo ne kakra ma meton wa boachewa e wo fi ase chere so se dwuma di we for YouTube no Sport TV so sa so na kuma TV enzo be fa so na oni ameka wasem bi se asetena yetiwe mu no debi e membre eye papa ye wate na mu mu oni e na wo sa abo ade okode mo ni ko chichichichichichiri e ka wanu tum so we ti me futu ya mo woni eye de enko chichichichichichiri na ka wanu tum asetena mu de be boawo so we ti me tie futu ya e be boawo famous wa mo adem na adwumadi eni so na fa telephone number ne to so na yem fa frefo no mo na mo haw me da se se won ti na futu nyame hira obeye nti no nyame hira ye wi a sa e ma na e hawo no me ma aye ma ga aboa edwaman se mo ni so pa onye sika e no bo edwaman honhom na dada no honhom na dada no sika ni se mo onye basabasa honhom na create side no na bibusa o yankasa da yitimi fra ahonhom bi eba ya setenem sorry wa to me fra yitimi fra eye ahonhom ya setenem eba ne se ne yitimi fra ahonhom fra yitizem fru ne ye fru ne ye usuban bi a obeda na di wa setenem wa ofre utumi fra musuo ema ho mina brete bi sai na babo ye yi pa na ode mi kofi me pese me kohwe machi me pese me hwe nim me fan sei o pese me yesei me pese me yesei owie na afede na o se oni asunsun bi nante afede e kowie na o se sunsun ne beda etimbusa se enipa de se ni a mu chiri kope tumi awodo ne o mu de aba e ka omo no o mu tumi nya spiritual marriage e o ma tete eno de ya de da ya de da uchichichi onye unya be I see ombe ufififu na se a uhu sama say the parabasa na kra ewei na e den in the spiritual marriage ti be share the kra na chisa obi won wa ya chechire ne kra so wa wo pe fene ma ya omo ne nam pe omo ntali shem ni ade so ho okay I see my ever odoba yi ever call for Vodafone number yi mama me wait there be ba ko na bele Vodafone wait no aha follow me na me fa for MTN no aha hello yes sir good evening sir yeah you should Vodafone hello yeah hello yeah good evening fa ko ne jajo ke kanu aso yare famana abusu mo fa nche eni komo o de ba mi for any tour na e de ya o abusu asase di echi na ya kofa ayaya ebre emu die na yesa eko emu die na yesa so enko oh ni nyina yesa eko ni nyina yesa eko I see ai mama pe musa mina brate bi sai onu die na ni so opensu modware pa yehu die kan no afi ne bema beto fom sei ta na ansa ne bema beto fom no odunso moja saa ewo ohaw bi anase we no ma yare na ebeto no nye nsuo nyina na edware no ena obi wo ho a okoto nsuo ma na odifia kan nsuo no woni mse obi wo ho ko otumi fa ba wo nsuo
Good evening, sir. Zero 205500215. Over to my bedroom, so Mr. Oba, Jumo Fidiano, Jumu, and I said, no, a year TV volume, near Ninkomo, a year, how, enter me waha, we are enter me wasi, enter my watch wasi, maybe say, no million say, then he told Wakas was a tremor, Edunyano, but Pedro Nusum Semu, or Tia buying out the cover Wobato, and then Sikayao, and then he put a senior Tisikasa, Mazikashi. Oko swami ene di obedi ye na firiwo ade ye be kwan so je kwan atu okoji loan ezika hye ebe na esusunzem se koji loan bra ne mpamu firi asetene mu ma me wa ase ose kawo hawo o ma ne sen wadadwe ne sen ena na adwo ntimi na edi enti na nkwa woda na obi no abeda edi enti na nkwa wo so ade mu abusu mi nsia na hye onkwa okura bo obusia nkwa nsia ena ma o de agu waka sofa be ma na nyim no wo gate ba ko ma me ko shia na wose ai be ma ne die 2 days per an yin say na say ha we dey nka ho apa e ma say do mo triko o ka na o say na me tu kwa me ma me fra me tu anywhere you cross me yin say me hu me period ko fu kan se mu apo so wa ma o ba o mo nyin dim hu ma na mo nya no sa enye nipa ya ba ye hu wi ase ya na ye we entimi de me ma se me na na chi wo onnim no kura pa ma na ba ko o ye asakar 47 na da chi o ru dia go ba chechero o ba chechero enti ono se ono on fatigare eni agro o se edi asem entimi busawo edipa de se ni di ne how ba mo buwure abusua mu ehwe se abusua no ene ni asem na ono no kofa ne haw anse mo di asem awi anse na matimi ade ahaba akana na kofi me o ba me ho a de wo ho de waje atwam me ka kire yesu hwe akire ni ani yes e bia na wan kasa na wo di o ye ho esa me ka kire straight I see all right no was free ono ma bia wo ye den wo ye yeah good evening sir okay papa kasa Asweno o paso fanela mano ofra obeda to why na wa bi kire na how bi ana obi di wa ko how ani amara bi mu a na wo me di nkomo wadaroma why 0205500215 ewiase na wakwa dwumadie ene egusu a ye bo no nkakra wadaroma hyere nso bi firi wa na na jeche honu aha ono ohuri o sunsun papa we sunsun ka sa no hello yeah ma me ti wadaroma me pa chira e pe mbe se ma se akora do trelesi ibe na go dra ma akora den o da na o yele so trelesi se ya I see e pe me tra ma se be na go dra ma mi Matias yo mami o se ne ba ana akora sabi ore ne sen o mo de boa no me pa shwan o me o so o mo de mo na akora bo nso a enka minim se wo ya fie num hello yes sir pacho dini be okasa free Mwenye open my door so wadara mo dini be okasa free okay okay manenko ọjọ́ ìyá ọdún mọ̀já
dia sama itu program na ni bisa itu masuk apa saya no me itu cuma nama because dia kontrak ada di masa saya tim so find na data so bit na brand papa wose on charge ni osimpo kese bia na mo ba charade oba se amejiniska utrela bill enti oba wo no no adwuma na opese utumpo asetene mu no onye okese ma ose abayan ton na mo muhye ni monyam obehye wani munyam eduti no wo kokoma ase me akofare bae enzo ma fana betwa be e ba ne be se obehye eye kumasema ni munyam na asanteman kumasema afantu ba pefra eduti na ma no wa ase no aha me se ye nton ade na enzo ye didwa ye gade ye ni se ye be ma ni pade ase ni asere wa asase so kristo wa ma ase se bi oba be di ye wo fe wu oba se wo ni munyam be kese wa setene mu ya ase ben de ye wo twetwede and the neighbor is selling 6 million within 3 days. Now is 60 cities. Actually, 1,000. It will be 5 days. Now saying, Bibra, Katache, Beraba Bakope, Oskofi, take a level for catch and say, Memoir coma, or Mam 10 million, Mamma, me watch me, I see a me 1 million, 2 million, 4 million, and need 3 days. Now say, now say, another check, or what can they do? Susan, some side of call. Now for mafia. Hello? Well, you know to Kaleche bajoso mo piafo efes kitu yi pebere so na ma kuma to mi yem I think it is me what dey say e takwa mais wo no o honam de be ye kokoo no ka che ohene ka che ohene se mo to ka tie no mo piao manenko tie wa tie fo ami me say ya me ma me ton wan so obe order ase ya na mi ni mo no adwuma mo bo ma ga nai my ene omo ya kra se program ndi tie na mi ya wadawo ma me pese mi bisa me ma me se u bisa ni question bi se obi pe ho ho a onu anka sa efi ni promo pe ho mo timinya na pese bisa ma me se like say ye te ho na mi ni implications a ebe na me saka because ma me ka se mi so fi na ni asia ebi ni samai na ma ko fi na se mo nya ma hu samai ebe de na me nya hu akadie ne awo hwehwe bia ne aho fama be ti media ama no no so ama me bibi padaro ma ni Asubonteng isama me ma be ma mo ni adwuma na na no ka mo medase minni ajo en kasa no jojo me se otokwa ka kire omo ye galamse ni nyina ni gold ni se omo na do yom hyebirim omo ko ni scan share na mo fra mi a memfa ma bra na mo phone calls no enti omo ban so a omo fra mi AC number we so 0546 63 41 44 0546 63 41 44 omo fra mi si sa number so a wo ye galamse wo ye contractor wo a se bi wo ye juma domo wase no o fra mi a ni ya edi esumedwa hello opanyi udini be kasa hello papa majoso hello papa majoso wa kasa me ba bo kasa ah ma no so we be ma so hello kasa ana da yo wa kasa we be ma ah so ni o ba o ka fa ma me yi o me yi mi awo ne so de din awo so mejuma somo wojuma se na odo mejuma be na oyo mame unya juma mejuma som eji unya juma ana uya juma ni juma but uhunu so okay I see na me pacho da ben pa na ta be na so ko ajuma na onko ni juma obi ajuma na oyo ana wa ka se wo juma e di ajuma mame fancy ase mame camera on chain time dey aye be mame number na 0546 634 144 and 0200 588 168 mame to one number no wo how bia no bo modi an say wo be pinche no na so ne so me se mo ye galamse no
mo am ye contractor no na mo asebi sebi wadaroma mo wa ba adwuma sebi sika bia formase ana obi ewie sika hye mo no mo fa MTL line no munye audio mo modie no esumdwa de meka no esumdwa ofra ye audio kakra bi se ma meton wa ko Facebook de se ye esumdwa na edi no ye pedom mo ko kontro adwuma no me kire mo kofa enwoma free Togo ene Beni se mo beton Christmas yi aha boja for de mo fa Vodafone no ene de ye hye de ma na amamu ye mama haban fa ko hyase ye mama haban fa ko hyase ne mo ko achichi se ko fa eye mo boto de aba no munye audio eno no ye wa kwache bi ebe ya amamu mesram wadarma na mo so mo pa adwuma no a adwuma ni wo no mo fa Vodafone line mo mfre maame ende wo to wa no wa kire haban no na wa hyase se wo dwira okra no ene wo ifi sabi wo spiritual marriage no fa Vodafone line no wo sabi sikato nsema na ahye no fa Vodafone line no aiza kufado se o pese ni akufado anantia press 1 open mahama press 2 nemo no so o tan famous wa na press 3 you go famous no o nipa bonifo bi chief producer no nyami shira no so ande o wa mo efe na o ma TV so o share me de control famous we go bi am do wati na so eja nsamone no aha so papa o ma mementi ban ko anima bento a me ma ne mpa oto da bedase mame yemna fie ede ye hu se sai yarowa ne ohaw ne amane nyina no ebi wa ya no kasa ebi wa sebi ye pentem wa setere mu a ye tutu na monko ba bi emfata ye kasa woduo bi ene ahaba bi titia so ye twonso ebi su trem kura na ne ye nome ewo nsuo no mebeba ko Facebook te be mana bre ye kasa bi amene ya konso hwem ya do ye bi ye bi amene yensem ahye titiru ye kwabusuom kocha ade bi a ama yensem ade ade nyina ahye ene ma meto oba asanteman ehwew ye meden ya je iyedie won mo how spiritual marriage obi onya adwuma ye ma me o se ne ba obi mu dwonso keteso wa ya ene mema nyina dwonso be me bi wo so de kota kete ese minua ayi ba ku bi no aha bisrew mame yenye den nene ya fa ntoma pa awa setiremu ye ko bonto for the photo no maneko isi a de ewiase ko no ese wo bon ho ban entena sesa akwa ese wo sorry aban wo a wo de bedwira ho wo de be tumi opetumi a han wo ope waduma ye ya aban wo ye betumi abompa ye den sabe du forma bompa ya ma obi bia wo pese eye bia no ebe ye na me number so ye 0200 588 161 0200 588 161 okay na me MTN no 0546 63 41 44 0546 634144 we program na betumi afre me de o bi a me na obeka hwehwe me kira kwa Infantino Town Anglican sorry dan na kofinti ahemfie me ne opposite oba obafia meje ofeso na yewu kofinti askoti wona Anglican askoti kofinti wona me nana wona oh I see no be because oba omwa no hosen offer 10 million 50 million and a sign on famra asara ho kakra oba dia ensa dia obeto ensa snap em say 90 cedis obeto oba na waboa ho kakra na dia obia ne aka obi because ofre echichi no obeba obenye ba biada aye ne ho aduru ansa na wako anasa oba ye kire na mane ne amamre kwan so a ahaban no ni a kire ne ya dia ma no oko ana I see tisia no me bae no ese me pebe bia me ye adwanti ma no gusu a me pebe bi na wo ba wo akiri a yetumi de aduru ne mane wo what you say me pese wo a wo ba na wo ba na wo be hu de etuam a afi ye ma wo bibia na wo de ko ne bia esa eno de wotumi frɛ me ye mane wo let's ye hwe wonchie hu kra mu ade ma me ene ye ko ye pe yarwa ba ko pa obekire
na aboa aye wona omo hwe wo no be pese wo kire yarewa emu ba ko pe say malaria dura for malaria dura chomo say white dura kire aban a obia white aka no onfa nkosa no yare yo me da Kofi me oba ma so ya yare bia mesa. Oh, I see. Yare bia titiri HIV. Yesi adokro nkrofo pa oba me nchen a oba ba be hu HIV fuo a omo ho atom. I see. Ha na yare a me de beche we afidie so asthma ha nkrofo pa asthma yare odama ma me to wa se wo asthma tie ni ye o kire wa haba bi o kire wo eye na chiwade a o de kan wa emabium ma me to wa number na 0546 634144 0546 634144 and 0200 588 161 mame fako na mre na ya ebe yo asthma bro me kire aban a unya bi so obi wa asthma mo nso no ye nso no ye sona ye wa han so obeno dwira e baako okay your friend is saying kakari adwe ubetume de dwira ne kakari adwe na bom no wan ma nipa koro na mananum okay ubetume de garlic atum na de amani nipa koro na eso na ubeso no eye wagashi aban anase gro I see obeso na pa awia ananwumre no anopa abre na sore no yes kokoro se kese han no anopa na be 6 na no aso gro wagashi aban ejaso kakra ohoro ho ana de atutu jaso uwia na wasa ohoro na wachimu nsuo no e de agu atere so na wo de agu ha no wasa afa foforo no wachim na de agu ana se wagashi aban no eno so wo ba ohoro so kama no watoto waboto no kakra na eno so wo de aso nipa koro no so no wan wasa aban no amananum kakari adwe no eno wo betumi anu amananum ana se wo de bebum dwira ne kakari adwe akabom o telephone number no wada me da se 0200 Vodafone no 0200 588 161 0200 588 161 na MTN no 0546 634144 me da se eye ba me to wa na otene nka e wo ye ewiase na okwadwumadi ni so media ni ku first bontin wait my friend me skuto yi pebre ene me ntena